Min flok li nejra li kun impika miegħek biex nara kif ħanwaqqak biex nelbek, ħanara kif x'għamilt biex wasalt sem, biex jiena wkoll nasal sem, biex imbagħad nitilgħu flimkien. Għandu biss 18-il sena iżda x-xogħol artistiku tiegħu diġà qed jiġbed l-attenzjoni ta' ħafna. Għal Danielson żammit l-arti qatt ma kienet biss passatemp. Teacher tal-Year 6 ndunat li speċi ta' wekka u xi ħaġa fih dat-tifel. U rrekomandatni biex nidħol l-MVPA. Hemmhekk fejn verament qbad nara l-arti fejn speċi ta' din nixtieq noħodha as a job. Danielson pinġa ppreżenta diversi portraits fosthom lil-Dr. Lidja Bela u lid-Deputat Prim Ministru Imboġ. Riċentement ukoll għamel żjara lill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Danielson jgħid li l-aktar ħaġa diffiċli fil-portraits mhijiex li tpenġi l-wiċċ. Diffiċli meta tkun ħatam il-portrait, ovvjament li you capture the likeness of a person li mainly qiegħda fl-għajnejn. For example, jekk għandek il-ħarsa ta' Marilyn Monroe, dik innaqa seductive. Jekk għandek il-ħarsa ta' Billie Eilish, li it's very sort of dull and sad. Jekk għandek il-ħarsa ta' Lady Diana, which you can see the warmth in her eyes. Danielson, li huwa wkoll modell, din is-sena kellu l-opportunità li jimmodella waqt il-Malta Fashion Week, fejn ippreżenta wkoll portrait impinġi minnu stess lil Fern Mollis, il-fendatriċi ta' New York Fashion Week. It-talent tiegħu sfortunatament ġab miegħu wkoll episodji ta' bullying u kummenti negattivi. Kien hemm ritratti u kien ġie kienet ħadd screenshot u tafaħħu li fuq l-internet u kien kiteb ovvjament molester, tracer u faker. Bażikament, I mean, it-tracer u faker għax kien hemm żmien fejn kulħadd beda jgħid li dak ix-xogħol ma jistax ikun tiegħek. Dak inti tracy għajtu biex ġibtom daqshekk tajbin. It's subjective, I guess. Għax they either like you or they hate you. Bħalissa qed jaħdem fuq il-portrait tal-kantanta Katy Perry. Apparti kienet my first childhood crush. Kienet ukoll my childhood. I grew up listening to Katy Perry. This is an A-list celebrity, so presentajt portrait lil an A-list celebrity. You can add that to your portfolio. So hopefully that will be the next you hear of me.